kako se voditelj i glumac Milan Kalinić razvodi od svoje supruge Sandre Kalinić sa kojom je bio 18 godina u braku. Sandra i Milan brzo su se dogovorili oko sporazumnog razvoda i podele bračne imovine kako bi sve prošlo što brže i bezbolnije, najpre po njihovo dvoje dece. Kalinić je prihvatio da stan u kome su godinama zajedno živjeli na Voždovcu pripadne Sandri i njihovoj deci, a on se preselio na drugu adresu. U medijima se sada pojavila informacija da je Sandra navodno bila u tajnoj vezi sa poznatim beogradskim ugostiteljem. Izvesni muškarac je navodno do pre nekoliko godina bio glavni menadžer u klubovima i restoranima, a kada je avanzovao postao je vlasnik lanca prestižnih restorana. Po gradu je kružila priča da je Sandra bila u šemi sa tim ugostiteljem. Mnogo puta je viđena kako sedi s njim upravo kod njega u restoranu. Oni koji poznaju Milana su mu to dojavili i to je bila kap koja je prelila čašu. Nije on svetac, to se zna, ali eto, nije mogao da se nosi s tim da je možda zamenjen čovekom